me dit be magado pejinami ne mi kata mi asonu le nu ya me la be nu ya le do me gblena me gede egbe ke o be o nye Kristo to voa nu ma nye mo khanu na wo e wa ke no wa po me no yo la go be ne wo klek e wo ya klek keme la e katutuma la chule wu vo nu simple le ko nye nu chere ko nye et nous qui les toqués, les cognés, les simples, et me regrette au fait que vous faites que nous tiens les cognés, mais c'est ce courant, nous c'est qu'il y a un trop de chimé. J'ai là où douin tchétché foufou, et des vieux frères à nous, au nignon. Si fiable, mais mia, on t'offre nouveau, des ta, koye miel, fait gado au. Que bon, Gigi Monsieur Kata va do ngona mi hanta. Gakenenye va me bena. Mi trole mi apenchi me van fatola. Nya gbogboma magadi mi antikao. Nya gbogboma atwa pare kanami. Novilo loto. Mi nya be Bibla do pejina mi nyuile. Agbale Yeremia fa agbale gba de pejina mi le Hezekiel ha ba gba tawenyi ne mi de Hezekiel fa gba tawenyi a ha gbonyare na mi la fima ma di be mi akle le fa gbo me gba gba Bible agbo le tanya mi la fima bana amesike amesiame akule eya untofe un nouveau ta Ezekiel fa gbale me yema Yehowa fait gbevana mbena nous county miele losia dom le Israël baji bena fofodu wencheche wonre ado nyo vio lusike après toi de fia Ezekiel haya benu katio le nyama globo maha Bayobo na glone de wa. Yesu Kristo vana odi. Ina be omagato gloma o ya le o ya fa gba unti o. Bobe ne amen. Bobe amen la. Ma omagato glone o ya gba unti ka o. Be fofo odu we cheche. Fufu alo hore. E ya duval o ya du gbera. Be kaba be nyama magadi ya enti o. Ela be ya tole pe chima. Ne ye be ya te pe tole chima. Va vato manya ya gbetura fo manya mi gbogbo be eno achagara chamle gbetura fo si o mi ato mi yola be gbetura fo manya mi gbogbo ko onye fodu subo pe asara obe ye amo bora fi ba ya mi gbogbo mu je mo toto va ke wa mo troisi am joju o troisi am toke o troisi ma o favi o troisi nouveau ma wala ye pe nya gbo mi le nous voilà comme mais y a glomilo à toi c'est Christ va gbere mo Christ va gbere lu wo mele mo Christ va gbon gba wa lu wo Christ va gbe mo ga ya mo ko no gbo Christ va gbe mo ya church fiti o mo church ke mo no am fe ntinya glomle ono atwa mo fe amoro fo ko ina de o fe no lo ba na gbe do na o fe no viewer church mama yo church yo mo ya church yo abusa fa fiar fa ba eta me do la toji be no vio eta photo de fia Ezekiel haberi amesia me aku le ya un tofe nouveau ta Yehowa ma un se kata tofe gbeva na mbena nous county miele lo si adom le Israël pa ni ba yo ma ha no vio Fofo wencheche hore adunyo vio maha migado lo mako apoto Yehowa be metado kwinya fe agbe ne miagado lo ma lo si ale Israël fi apoto to mo ko be tay ko bagbe pe lo do magana yo ko ye go be Kristo re eva o do avola no vie e te gbo be poda
le voix kata tonye onye fofo kle vive le voix sia tonye onye le voix si wo nous voilà e ya e aku ne ameade nye ame jojui e o wanu joje kle nu si le tepe medu wanu le toji o aha e ba do le toji a et me foi mo de Israël fait les baons me ble accordo da e ravi so o et maintenant de nyonu muti le fe jinu po yi o me ba me o e buboa awobanu si o ko de fe nou la nana e me loi c'est nous o ena efe abolo do e ota vona a monsieur chi peuple media kasale agba na dodo me o e me kwa de me o e dia efe asida cho enu gbegble wo me e ochoa afia na amekle e ravide etefe eso la de nye ma fe dodo onu e o le ma fe fe so de asihe wa nu te fe la e ya enye ame joji anu agbe koko a fe to yewo aye gbure ga kenye ba me ma va tro vide ko saka be ya va wo nu de ko vide allo ko ave to ja me voli o me le ne ma me voli ya eta be eyene ejivi seunta si kwa hudi amesi wa enu siawo dome toade evo onye fofo amawa nu siawo dome toade ka o ravi eya ma duanu le toji ogble akorona e ravi so ese anguta le ame da hokle yato ohun elu asesenu magbugo awobanu nana fa ola efo amode toji no alegba osubom ono a nyonu ewa onu nyonu ola edi kasale agba na dodo me oha demele ebe enusi okata odena mola obe abamaya no vi otona le bibla na se gomenyi loyi ala wenya te fe nya mi le popro récemment ta élevé amen ta mamayala o akwe am fokwela e wonu opa akpasaga nebe won to abachiwo e to ya wonu nyekolo e ya na gbenye wo ya abachiwo bo ya to mo kachakachala ke o to fe agbake ne drola ye la ko kakakalu e la be o ya gbe mo jojo ya yebe atomo hacha yebe lokaba wo enukela moi dino la on to la dogolo maye fofo yo maye jila oyo on to edo agba on to ka agba la gape e nu kanti fofo fe vodada mano viaji do ma ne via wonu jojo pe nu silete fe eye ole anye dodo kata mede asi hewa ojila anu agbe amesi wa enuvola eya yaku fofo afa vodada ma no viaji o eye vi fe vodada ha ma no fofo aji o ame jojo fe jojo yin ava eya unto eji eye ame vodi fe enu vodi wo ha ava eya unto fe eya unto fe tajilo nyama yenye maofo ya kemi maokachona we miakona mi le egbefe keke amolu maole ya mikaka anu jojo la maodila maova wo mi be mi to sa ma jojo ma be nyama jojo alo ile chachi wa na gano eno fakamo na gano yi vivitima no mo be ye chole do que protéger protéger la mer oh bede me protéger la mo mais que protéger la mer yenye Yesu Kristo yenye gbogbo ke fe wusia
Museke moto no atere nu. Yema. No be yo. Mi se ma fe nyan tonto ya o. Ne to na va me se va gbeme. E mi anotu mi asubo ma u. Pre jijo place chocho. Acho kafukafu na yema. Ke wode le doga sianami. Le Kristo Yesu kon come. O ya mi adu moto siare. Mi se mi anovi Yesu yo. O ira maulolo. When kocho true forgiveness mission. Australia. O ya mi gare. Le nyan yourself se ta. Yesu kon come. Amen.